Diama igitondo cy'umugisha urakaza neza nanone ku muryango wa Dako Sport yabo YouTube kugeza amakuru sport umunota akumunota na makuru meza kandi ageza uyu munsi rero dufite many update amakuru ni menshi byatari ariko turaza kwibanda mu muryango w'ikipe ya Manchester United yasinyishije abamediateri babiri kugeza kuri saa byamaze kuba birangira ariko nanone utagira ngo byamaze kuba birangira nyuma yuko ibasinyishije kuko irakifuza umediateri ukina nimero 6 wa undushyiraho igikuta imbere y'aba defenseur b'ikipe ya Manchester United no kuvuga rero ndageza kugenda mbiguciramo gake tuza kunyarukira ku munya Argentina w'imyaka 28 Kuti Romeo byamaze kuba birangira ko yifuza gusohoka mu muryango w'ikipe ya Tottenham. Ese arifuza kwerekeza he? Ese amakuru ye mu gusohoka kwe bigeze he cyangwa se Tottenham yo ibibona gute? Turaza kunyarukira no ku makuru make y'igikombe cy'isi hamwe n'andi makuru ari kugenda acaracara mu mihanda tugiye kugenda tuyabageza muri kino gitondo. Icyo nagusaba rero no gukora subscribe kuri Dako Sport yabo YouTube niba ukunze ibyo dukora, sharinga, likinga, duhe igitekerezo cyawe muri comment section kugira ngo dukomeza tugera tubana umunota akumota cyangwa se umunsi ku munsi 5 kwa 5. Reka rero twanzike duhere muri iki gikombe cy'isi kimwe cya kabiri umukino wahuzaga ikipe y'igihugu y'Abafaransa ndetse na Espagne waje kuba urangira urugamba rutari rworoshye cyane. Nanone kandi Lamine Yamal imbere y'umukino ati tugomba kubatsinda 3 twikurikiranya cyangwa se mukajya 3 ku gikombe cy'isi finali mwikurikiranya. Amateka rero y'Ubufaransa yaje kuba iyanga nyuma yuko ikipe y'igihugu ya Espagne inyagiye ikipe y'igihugu y'Abafaransa ibitego 2-0. Umukino Michael Olise uramunanira, Kylian Mbappe biranga, abakinnyi nka Ousmane Dembele umukino uranga kugeza kuri level yuko n'abasaiba byaje kuba byanga muri rusange bagira nibazo by'imvune bigiye bikomakomeye. Ni ibitego bya Oezebare kuri penalty yari korewe Lamine Yamal ndetse na Pedro Porro umukinnyi w'ikipe ya Tottenham igitego cya kabiri yahisagira n'igitego cya kabiri muri narushanwa ndetse umukino urangiza abaye na man of the match. Tunyarukiye ku byatangajwe ariko nanone tukiri mu mukino indani nuko bita Saliba William yaje kugira ikibazo cy'imvune kakiri kare cyane nyuma kimara gutsindwa igitego kimwe ariko aza gusohoka cyane kubera ko yaje kumva imitsi mu matako itameze neza cyane biza gutuma asohoka mu mukino. Maxence Lacroix ayinjira ariko nanone ku ruhande rw'ikipe y'igihugu y'Abafaransa nanone byaje kugenda bikomera ku munota wa 72 nibwo uwo bita Michel Olise umukino waje kugaragara rwose ko wamunaniye baza kuba bamusohora mu kibuga bigaragara ko wari wamunaniye cyane ariko nanone n'abari bari mu kibuga bose bisa nkaho byabagoye cyane ko Espagne yari yakaniye uyu mukino iri kuvuga iti tugomba kujya New York. Ibi ngibi rero byaje kuba birangira Espagne itsinze ibitego 2 ariko nanone abakinnyi n'abatoza bagize icyo batangaza gikomeye cyane. Umutoza w'ikipe y'igihugu ya Espagne De La Fuente aragira ati ikipe y'igihugu y'Abafaransa ni ikipe nziza cyane, ni ikipe iryoshye byatari ariko yahuye n'ikipe ya mbere ku isi ni nayo mpamvu itsinzwe. Ariko nanone ku rundi ruhande Didier Deschamps aragira ati ngenda ndashaka kuzabaza niba uyu musifuzi wasifuye uyu mukino kuri uyu munsi yari ku rwego rwo gusifura kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi, ni ikibazo nifuza kuzaba ambaza. Urumva ko aranenga imisifurire kandi cyane. Kylian Mbappe ntabwo yagarutse kuri byinshi cyane aragira ati nibyo koko ntago twakomeje gukurikirana uko twari twateguye umukino, game plan yacu twaje kuba tuyivamo kandi wavuye muri game plan y'umukino ugomba gutsindwa kimwe cya kabiri niko bigomba kugenda. Ati kandi ndagira ngo mubwire ngo twagiye tujya gukora pressing 2-3 kandi uri gukina ikipe y'igihugu ya Espagne pressing 3-3 ni Omahome. Ubwo rero aho ngaho game plan yacu yaje kuba igira ikibazo. Wo bitara Yan Sheriki aragira ati ntago ari ikibazo cy'umusifuzi, ntago ari ikibazo cy'imisifurire mibi cyangwa se ibindi bibazo, ni twebwe ubwacu tutari turi ku rwego. Urumva ko Abafaransa ubwabo nabo baragenda babona ko ntago bagiye bitwara neza, ntago byagiye bashobokera. Rero icyo nakubwira cyo kugeza kuri izi saha ikipe y'igihugu ya Espagne ku mukino wa nyuma in New York ku itariki 19 izabihura hagati ribuze kuba ivamo itambuka nayo hagati y'Ubwongereza ndetse na Argentine. Ndagira ngubwire ngo ku ruhande rwa Argentine bati Romero aragira ati tuzaba dutanga buri kimwe cyose ubuzima bwacu kugira ngo tureko twakongera kugera kuri finali y'igikombe cy'isi twikurikiranya. Ku rundi ruhande ku Bwongereza Thomas Tuchel aragira ati twakoze igishoboka cyose, twitoje igishoboka cyose, twateguye ibishoboka byose. Umupango wacu ni ukureba uko Lionel Messi atari buze kuba abasha kuba yakina neza muri uyu mukino turi buze guhura muri ikipe y'igihugu ya Argentine. N'ubwa mbere Lionel Messi agiye guhura n'ikipe y'igihugu y'Abongereza nawe yavuze ko
ari ibintu byiza, ari ikipe abona ari nziza, kandi akaba abona ko ni ikipe nziza rwose cyane guhura nayo n'ibihe byiza zabagize mu mupira we w'amaguru. Ayo ni amagambo rero ari mu gikombe cy'isi. Ndagira nkwibutse ko Pedro Porro niwe warangije abaye man of the match. Ikindi nakubwira nuko uwo bita Oyarzabal akomeje kugenda afasha ikipe ya Espagne kugera kure. Lamine Yamal nubwo atatsinda, ariko nanone ku nshuro gatatu yikurikiranya yerimina Kylian Mbappe. Yamweriminiye mu gikombe cya Euro, yamweriminiye muri UEFA Nation, yongera kumwerimina no mu gikombe cy'isi rero gatatu yikurikiranya, 3 games consecutive. Lamine Yamal yerimina Kylian Mbappe. Ese ibingibi birimo biragana he? Ese uri kubona ninde uzegukana kino gikombe? Nanone aho mu gikombe cy'isi ntago nasoza nakubwiye ko Didier Deschamps niwo mukino wa nyuma agiye gukina uri umwanya wa gatatu, ubundi ahita ahereza akazi uwo bita Zinedine Zidane mu ikipe y'igihugu y'Abafaransa. Byamaze kuba biba official and confirmed ko Didier Deschamps ibingibi nibyo bya nyuma arimo aratoza, ubundi Zinedine Zidane ahita afata ikipe y'igihugu y'Abafaransa. Suri kubona i generation Zinedine Zidane azayishobora? Uraza kugenda unyandikira muri comment umbwira uko nawe ugenda ubyumva. Reka rero twirukanke cyane tunyarukire mu muryango w'ikipe ya Manchester United. Manchester United kugeza kuri saha abamediateri babiri yamaze kuba ibasinyisha cyane. Yuri Tielemans, umukinnyi w'imyaka 29 kuva mu ikipe ya Aston Villa, release clause ya miliyoni 35 z'amapaundi. No kuvuga ngo rero Manchester United yamaze kuba ibirangiza neza cyane. Yuri Tielemans watangaje ati iyo Manchester guhamagaye ntago ugomba kwitaba kabiri, ugomba kwita ubyumva rimwe ugenda wirukanka. Uwo bita Andre Santos nawe byamaze kuba birangira biba official and confirmed. Babiri rero binjije, ariko nanone ntago mu gisata cya Mediane yigeze ihagarika na gatoya cyane, kubera ko iri kwifuza defending midfielder, ari nayo mpamvu iri kuri Manu Kone kuva mu ikipe ya Monaco. Ikomeje kugenda ireba buri kimwe cyose, yamushyize kuri shortlist kandi ari hejuru cyane. Irifuza ko yabona nimero 6 wo kuza gusimbura Casemiro. Ese uru rwego rwa Manu Kone muri kubona ruhagaze gute muri iyi minsi? Muri kubona ari new Casemiro mu muryango w'ikipe ya Manchester United, dore ko barimo baratangaza ko bari gukora igishoboka cyose kugira ngo baganirize Roma barebe ko babona uyu defending midfielder Manu Kone wakomeje kugaragaza ko nubwo Chouamini yagize ikibazo akavunika mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, ariko we yarari ku rwego. Binagaragara ko ku mugoroba washize ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ishobora kuba yakoze iyo mistake kwe kutizera Manu Kone. Nubwo na Chouamini ari sawa, ariko Chouamini nyine wabonye ko asa nkaho ya desovie ikipe y'igihugu y'Ubufaransa mu minota ya mbere, bisa nkaho yarido yari yagabanutse cyane. Manu Kone rero ikipe ya Manchester United niwe mukinnyi ikomeje kugenda ireba ko yamwinjiza mu muryango w'ikipe ya Manchester United. Nkwibutsa ko 85 bifuzaga muri Matheus Fernandes, Manchester yaziguza abakinnyi babiri, Andre Santos imyaka 22 kuva mu ikipe ya Chelsea, miliyoni 48 ndetse na miliyoni 2 z'amapaundi z'ama add-ons. No kuvuga ngo ndetse n'amasezerano arimo yuko nihagira ekipe izagura uyu Andre Santos, Chelsea izabonamo akanyungu kandi nyuma yaho iza kongerwa no bita Yuri Tielemans kuri 35 z'amapaundi. 85 zombi bifuzaga muri Matheus Fernandes Wolverhampton, wagiye muri Tottenham yaziguza abakinnyi babiri. Ubu ngubu rero Manu Kone niyo ikurikiyeho muri Manchester United, ntigomba guhagarara habe na gatoya cyane. Tuvuye mu muryango w'ikipe ya Manchester United, reka tunyarukire mu muryango w'ikipe ya Tottenham Hotspur. Bamwita Kuti Romeo Christian Romero, no vangu uyu mudefenseur kugeza kuri saha we akomeje gupushinga, yifuza gusohoka, arifuza kujya gukina muri Espagne cyane. Ikipe ya Inter Milan mu gihe ikipe ya Tottenham yimiganira nayo ku kijyanye na Spencer, baje no kuganira kujyanye na Kuti Romeo. Tottenham babwira yuko itifuza kuba yaba yamurekura kubera ko ibijyanye n'umushahara, ibijyanye n'amafaranga agomba kugurwa byagora ikipe ya Inter Milan, kubera ko bari bagiye mu biganiro biri aho ngaho. Ariko Barcelona nayo ikomeje kugenda imonitoringa, imureba buri kanya, imureba ukuntu ari kwitwara mu gikombe cy'isi, ngo imyanzuro ye ya Kuti Romeo bigomba kuzamenyekana nyuma y'igikombe cy'isi. Ngo ariko nanone uyu Kuti Romero ni umukinnyi uri kwifuza gusohoka muri Tottenham. Ngo ariko nanone haramutse hagize igikorwa mu muryango w'ikipe ya Tottenham, kubera ko uyu mugabo afite contrat igeza 2029, urumva ko gifite imyaka 3 yextendinze mu mwaka ushize. No kuvuga ngo hagize igikorwa kigaragaza ko Tottenham yiyubatse mu gihe kiri imbere, cyangwa se ifite uburyo iri kwiyubaka ku buryo mu myaka iri imbere gutanga icyizere, uyu Kuti Romeo w'imyaka 28 ngo ashobora kuba yayigomamo agakomeza kubibera kapitene akanayiyobora. Ngo ariko none kugeza kuri izi saha Kuti Romeo ngo arifuza kuba urugendo rwe rwa kabiri rwakomereza muri
Espagne La Liga Santander. No kuvuga ngo rero Coutinho Romeo ntiyifuza ahandi hariho hose nako ari kwifuza ko yakina mu gihugu cya Espagne. Barcelona rero ikomeje kugenda imutekerezaho imureba, ariko Barcelona yari yarifuje kugura umudefenseur ukinisha akaguru k'imoso. Sinzi impamvu yabigiye kugura uwo bita Coutinho Romeo kandi ari umukinnyi w'indyo gusa, ariko nanone ni umukinnyi ugeze mu myaka myiza cyane kuba yayobora bagenzi be, ni umukinnyi ugeze muri ya myaka myiza yo gutwara ibikombe, ndetse ni n'umudefenseur mwiza ugeze kuri ya level yo kudatinya imikino iyo ariyo yose. Ikindi kandi ni umukinnyi warirayingaho ko yagufasha kurusha uko waba uri kurebera ku bandi bose ugiye ufite. Ni ukuvuga ngo rero ikipe ya Barcelona ifite amahirwe menshi cyane kubera ko n'umukinnyi arifuza gukina muri La Liga Santander, ariko Inter Milan bisa nkaho yabyumvise kumva igize ikibazo bitewe n'amafaranga bayakaga. Kugeza kuri saa rero uyu mukinnyi w'imyaka 28 Tottenham Hotspur imufata nk'umukinnyi w'inkingi ya mwamba, umukinnyi w'ejo hazaza muri projet yayo, ariko nanone igiciro yamaze kuba iterekaho miliyoni 60 z'amayero kugeza kuri 70 ku ikipe yose zaza iri kwifuza uyu Coutinho Romeo. Ni ugutegereza rero tukareba ese Coutinho Romeo ari buze kuba asohoka mu muryango w'ikipe ya Tottenham Hotspur, cyangwa ibiganiro biri buze kuba bigenda neza hagati ya Tottenham ndetse na Coutinho Romeo bamugumane mu muryango w'ikipe ya Tottenham Hotspur. Reka rero ngushimire cyane wowe ukomeje kubana natwe muri kino gitondo. Reka nkomeze kukubwira ngo Imana ikomeze kubana nawe ugeze kuri uyu munota ukomeje kugenda udukurikirana. Reka rero ngusabe gukora subscribe niba ukomeje gukunda ibyo dukora, gusharinga, gutanga igitekerezo cyawe. Ni nyamibwa nkwibutsa ko uyu ni Dako n'umuhondo mwigi Merikire muri bombe Diama. Mu mabego cyo football is always my life, na Dako na Roago. Imana ikomeze kubana nawe. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista.